Evo, veliki pozdrav svima. Danas je sa mnom predivna moja draga prijateljica Gabriela. Gabriela, dobrodošla. Bolje te našla. Hvala ti na pozivu. Gabriela ima jednu predivnu priču o fizičkom i duhovnom, o fizičkoj i duhovnoj transformaciji. Gabriela, evo, viđala sam te u raznim druženjima, situacijama, pričama i svaki put smo jedna i druga drugačije zapravo izgledale. Nekako smo, kroz sve ove godine poznanstva jedna i druga rasle. Istina. No ono što se na tebi baš fizički vidi, duhovno se toliko ni ne vidi, jer to je u nama, ali ti ćeš naravno ljudima ispričati kako se dogodila na tvoja fizička promjena, ali evo od samog početka. Odakle si, kako izgledalo tvoje djetinjstvo? Ja sam Gabriela, drago mi je. Imam 26 godina. Živim u Zagrebu. Djetinjstvo sam provela u jednom malom naselju, Bregana se zove, blizu Samobora. Tamo imamo stan, tamo smo odrasli, moj stariji brat i ja, nakon toga i ovaj drugi brat. Ništa spektakularno, djetinjstvo, igrališta, društvo, škola i takve stvari. Puno sam vremena provodila u Slavoniji, meni je mama iz Slavonskog Broda, pa svaka situacija koja je bila, svaki slobodan vikend, praznici, s obzirom da je moj otac radi takav posao da je puno izbivao iz kuće, stvarno smo puno vremena onda provodili s njima tamo i ja sam jako vezana i za baku i za djeda. I to je zapravo nešto što se tiče djetinjstva. Što se tiče ovako nešto, ja sam kao vječito, apropo priče kila i svega ostalog, trenirala sam ja uvijek nešto, ali ništa to sad nije bilo pre-ekstravagantno ili da se ja sad želim izgledat kao nekakav model ili bilo što drugo. Trenirala sam borilačke vještine, folklor, jedno vrijeme odbojku, ali kažem, to je sve bilo nekim onim minimalnim granicama, nije to bilo da se ja profesionalno bavim s nečim ili da je to moj životni smjer ili tako nešto. Tako da je zapravo to moje djetinjstvo. Igra, smijeh, škola, vrtić, igrališta, sport je to zapravo. Dobro, kada si onda primijetila da, evo sad si spomenula kila, da ilaziš u tu problematiku kila? Kada si primijetila u srednjoj školi ili kasnije da se mučiš s time? Pa ja sam uvijek bila buckasta osoba, ja nikad nisam to smatrala da je to nešto moja mana ili da se ja s tim nečim borim. Ja sam se uvijek znala obući prilagođena tome u tom vremenu situaciji kako sam ja izgledala, 5 kila više ili 5 kila manje. Tako da sam ja nekako u svakom tom segmentu, bar sam tad mislila da sam bila zadovoljna s tim kako izgledam. Nisam nikad doživjela bullying, nešto da je meni neko ismijavao na račun moga izgleda ili sam dobivala pogrdne riječi. Ja to stvarno nisam imala i griješila bi dušu kad bi rekla da sam to doživjela jer nisam. Bila sam stvarno u društvu, neko koji mi je među dražima, ali pretpostavljam da što se sve uvijek svima smijala, meni je bilo sve smiješno, kao simpatično, pa više možda zbog toga nego sad nešto fizičkog izgleda, da sam mi bila kao atraktivna i takve neke stvari. I zapravo su se meni počeli pojavljivati problemi sa kretanjem. Ja sam 2023. godine izlazila iz auta jedno jutro prije posla i meni je koljeno napravilo 360 stupnjeva oko noge. I od tog trenutka više nisam mogla stati na nogu, meni je samo noga bujala, a nije se znalo šta. U početku su smatrali da mi je otišao cijeli prednji križni, da bi se na kraju ispostavilo da su mi svi ligamenti otišli. Ja sam trebala raditi na tome da ja te ligamente ojačam kako bi ja mogla funkcionirati, s obzirom da radim posao na nogama. I ja sam ti tad krenula na fizikalnu terapiju, svaki dan sam išla na fizikalnu terapiju. 6 tjedana sam išla na fizikalnu terapiju i čim bi ja prestala s tim, meni bi bilo gore. Stanje bi mi bilo duplo gore nego što mi je bilo prije nego što sam krenula. U tolikoj mjeri sam trpila bolove da ja više nisam znala šta pijem protiv bolova, kako je to mene bolilo. I pomisao na to da ujutro ću se probuditi, ja ću samo nastaviti tu bol proživljavati, a ne znam šta napraviti da mi se pomogne. Nisam stvarno znala više šta bi napravila po tom pitanju i u tom periodu je meni preminuo moj bratić od 8 godina, dijete sa invalidnošću, za kojeg smo mi bili jako vezani. Ja sam dosta vremena provodila isto s njim.
vrasla uz njega. Naravno ne kao moja teta, njegova mama, ali smo uvijek bili tu. Imali smo velikih poteškoća što se tiče njega jer nama država kao država nije dozvoljavala neke stvari što bi trebalo dozvoliti za dijete koje je u takvom stanju. I stvarno smo se borili za to dijete. Isto organizirala neke dobrotvorne koncerte i takve neke stvari. Nažalost, dragi Bog je htio da on svoj život zemaljski završi. Tako da je u 7. mjesecu 2023. godine nažalost preminuo. I ja sam se tad slomila. Shvatila sam zapravo, mislila sam u tom periodu da je on nekako smisao mog života jer se sve vrtilo oko njega. I baš sam bila loša, bila sam loša psihički jer to mi se pogodilo. Bila sam loša fizički, nisam se mogla kretati. 23 godine imaš, cijeli život je pred tobom. To te konstantno te boli, ništa ti ne pomaže. I moja sestrična i hvala Bogu dragom da imam u svom životu i od malena smo povezane, ona je u tom periodu shvatila koliko je meni teško. I ona je rekla, bit ćemo mi ove godine skupa na ljetovanje. I ja sam cijeli 8. bila na godišnjem i tako smo se mi dogovorili da idemo i mi smo imali kao mini turneju po Dalmaciji. Tako da smo prošle od Makarske, Vodica, Zadra, Dubrovnika i na kraju smo završili u Hercegovini. Poraze koje sam ja dobijala kroz tu godinu sami su se redali. Ja sam smatrala da su naravno to porazi za mene. Tako da jedan od poraza je bio kad sam bila u Dubrovniku. Dubrovnik je grad stepenica. Ja kao osoba od 23 godine, nakon 10, 20, 30 stepenica, ja bi bila gotova. Moje, osim disanja koje, uspušem se ko da sam se popela na Himalaju, a ne uz 30 stepenica. Mene fizički, noga mi nije dozvoljavala da se ja krećem. Koliko si tad imala kila? Tad sam imala najdeblju fazu svog života, imala sam 107,7 kila. Mm-hmm. I ja u tom periodu sam shvaćala da imam problem, ali nisam znala kako to riješiti. I ja sam to sve nekako kao, bit će sve ok, kao malo podguraš po tepih, a malo kao bit će ok. I nastaviš dalje tako živjeti. I nakon što smo mi obišli pola Dalmacije i završila smo u Hercegovini, i kaže ona meni jedan dan, ajmo mi sutra u Međugorje. I ja kažem, ajde može. I mi smo se ujutro digla oko 5 i kako su u Hercegovini jaka vrućina i to ne možeš preko dana se baš penjati na brdo jer prevruće, ne daj Bože sunce ili nešto da te opali, da se srušiš tamo nešto. Nismo sve htjeli uopće da dolazimo do takvih situacija. I onda smo ujutro, poranile i mi smo već u 6 bile da se popnemo na brdo Kazanja. I ja sam krenula i jednostavno meni su noge odustale. A u tom trenutku je moj duh odustao jer je shvatio da je baš poražen. Evo. Ne znam kako bi to drugačije objasnila, ja sam bila slomljena. Ja sam taj dan, nakon što ona je na kraju otišla skroz gore, popela se, ja nisam, ja sam ostala dole. Ona se vratila, otišla smo na misu i nakon mise sam ja išla do kipa Gospe i ja sam se samo raspala. Ja sam kleknula, počela plakat, počela molit i u meni se u prsima, kako sam molila i plakala, zažarilo mi se sve. I ja sam se tad shvatila da se ja trebam promijeniti. Da ja trebam više Božje ljubavi u svom životu, da ja njega trebam pustiti u svoj život. Koliko god sam ja mislila da je on dio mog života, što se tiče moje duhovne strane, on je ušao u moj život onako koliko sam ja njemu dopustila, to je bilo minimalno. A za moje funkcioniranje i za ono što meni treba u životu, meni treba puno više. Puno više njegove ljubavi i da ja osjećam njegovu prisutnost. A što se tiče fizičkih stvari, znači, bilo je nužno da se ja promijenim. Stvarno, pod svaku mjeru je bilo, pod svaku cijenu je bilo nužno da se ja promijenim.
u svakom smislu svog imena, svog tijela i svoje duše. Bilo je potrebno da se ja promijenim, ja sam to tad shvatila. Je li tebi možda netko izvana to govori, Gabriela, moraš se promijeniti, moraš promijeniti, ne znam, ponašanje, moraš promijeniti fizički dio, moraš promijeniti duhovni dio, ili si sama nekako osjetila baš to, evo? Nisam ja nikad, kažem ti, doživjela da je meni netko na principu toga nešto rekao. Ja se znam našaliti da je meni tata te godine, ali početkom te godine, u jednom periodu, ne znam gdje sam ja išla, i spremila sam se sad kao idem ja u grad ili nešto. I on je meni tad rekao, samo malo si se obucila. Ali ja njemu, joj daj molim te, kao isto tako, nisam njega ni doživjela da je to on meni sad rekao u smislu da to je nužno kao da se ja promijenim. Ja sam to kao on to meni rekao i dobro. Tako da nisam nikad doživjela da mi je to netko rekao, baš sam unutar sebe to doživjela. Baš sam osjetila u sebi da ja moram se promijeniti. I kako je onda dalje izgledao taj život i promjena? Ta životna promjena. Pa ništa, ja sam još par dana, bila sam dug period eto na godišnje, pa sam se vratila u Zagreb. I onda on se mislim, pa kako i šta bi ja mogla kao promijeniti? I onda je meni zapravo, što se tiče fizičkog dijela, moja fizijatrica predložila jednu curu koja je primala klijente i tako radila je radi sa sportašima i radi sa rekreativcima. I ona meni rekla, gle, javio se, nema šta izgubiti ako joj se javiš. I ja njoj kažem, pa da, pa nije ti uopće loša ta ideja, pa ja ću poslati poruku, pa šta bude. I ništa, ja sam njoj poslala poruku, ona mi je rekla dođi na razgovor, da se upoznamo, da vidimo kako diše, funkcionira, šta bi ti htjela, šta bi ja htjela i tako dalje. I ja sam došla na taj razgovor i sjećam se da sam ja došla i rekla boli me briga za izgled, boli me briga za sve, samo da se ja riješim bolova koje ja imam. Pomozi mi da se ja toga riješim. I ona je se nasmijala i rekla kao riješit ćemo. I baš smo dosta sjedile i pričale. Inače, razgovori traju po 20 minuta, a mi smo to skoro sat sjedile, tako razgovarale, ona mene ispitivala. I tako smo nas dvije zapravo krenuli na turneju zvana skidanje kila. Uvela sam treninge, prvo sam krenula sa 2 treninga tjedno. Znači, hranu slatko sam izbacila, sokove sam izbacila, znači imala sam dovoljan unos i proteina i ugljikohidrata i vitamina i sve što je meni bilo za moje funkcioniranje, meni je bilo, ja sam imala od nje plan prehrane po kojem sam se ja ravnala. To nije značilo nužno ako je ona meni napisala da ja taj dan moram jesti jaja. Ja nisam morala jesti jaja, ja sam u to sebi mogla prilagoditi. I ono što je bilo nužno, ja sam prvu godinu njoj slala hranu, ono što ja jedem. To je mene prisiljavalo da ja njoj moram pokazati što sam ja taj dan unijela u sebe i da joj ne mogu slagati te kao nisam pojela slatko, na primjer pojela sam. Tako da to je jako puno doprinijelo što se tiče da ja svoje obroke posložim i da ja naučim zapravo kako raspolagati s tanjurom i ono što je na tanjuru. To ne znači da ne smiješ pojesti slatko ili bilo šta drugo, ali da nećeš pojesti svaki dan cijelu Milka čokoladu. Nego ćeš u tjedan dana odvojiti pojesti tjedan dan stvarno nekakav burger, nekakav kolač, nešto što osjećaš potrebu ili žudiš kvazi za time. I tako krenula je trenirat. I ona mi je stvarno bila velika podrška, ona je bila veliki motivator i gurala me kad je vidjela da ja padam, ona je bila tako da bi me podigla i rekla možemo mi to, zajedno ćemo, a još jedna serija. I ja govorim ne mogu, možeš, jako. I tako da je stvarno ona je osoba koja je ušla u moj život i baš promijenila, dosta je sudjelovala o tome da se ja promijenim, stvarno je. Kako su ti treninzi utjecali na tebe? Jesi ti vidjela da si da imaš želju ili da si motivirane ili da vidiš da možda neke stvari već u tom periodu gledaš na drugačiji način? U početku mi je bilo jako teško, baš mi je bilo teško prisiliti se uopće doći, onda odraditi taj trening. Ali kako je vrijeme odmicalo, ja sam se svakim treningom, zapravo je to krenulo kad završiš trening, ja sam osjećala se odlično. Ja se osjećala
ono, koliko god se meni upale mišići, ja se osjećala super. Ja sam, ono, osjećala sam se korisno. Opet ja ponovno imam tu neku svoju, kao rutinu novu, ali sam se adaptirala vrlo brzo na nju i jako mi je to pasalo, odgovaralo mi je. I znala sam biti mokra, ono, neko bi rekao kako si ustala nakon tog treninga. Ja bi nakon treninga obavila još 100 stvari i funkcionirala super. San mi se poboljšao. Što se tiče ženskih menstruacija, imala sam problema i s time, to mi je se iskristaliziralo. Ne znam, kažem, rutina hrane mi je, uvela sam doručke, ja nikad nisam doručkovala, na primjer. Uvela sam si te doručke, kad ručam, večeram, ako ću pojesti nešto slatko, neću večerati ili takve neke stvari. Znači, moguće je promijeniti one neke rutine koje nismo radili, za koje kažemo ja sam takva, ja ne doručkujem, znači ipak je moguće to promijeniti. Moguće, gdje ima volje, ima i načina, ja to uvijek govorim. I ako stvarno to želiš i ako stvarno vjeruješ da ti to možeš, ti ćeš to i promijeniti. Meni je doduše na početku malo vjere nedostajalo, ali tu su bili ljudi oko mene koji su me žustro gurali, tako da sam povratila svoju vjeru i shvatila da moram to promijeniti, da je to za moje zdravlje, da ako to ne napravim, da je upitno da li ću za 10 godina hodati. A, mislim, za osobu mladu koja stvarno želi jednog dana stvoriti svoju obitelj, imati djecu, pa kako ću potrčati za svojim djetetom? Kako ćeš za momkom potrčati? Kako ću za momkom potrčati? Bravo, da, eto. I onda shvatiš da moraš neke stvari napraviti. Jednostavno moraš. I koliko je da trajala ta borba sa fizičkim dok nisi od danas došla do ove predivne figure koju sada imaš? Imam ja još puno toga za raditi na sebi da se mi razumijemo, ali ja sam u godinu i pol dana, ajmo reći tako, skinula 37-8 kila. I sad sam u fazi trenutno di treniram. Počastim se, sa hranom ne mogu reći da se ne počastim, ali i dalje gledam šta unosim, da to stvarno nije pretjerano, da svaki dan pojedem hrpu slatkog ili takve neke stvari. Ali počastim se i dobrom pastom, i dobrim vinom, i dobrim kolačem, ali sve u nekim granicama i pokušavam se kontrolirati. Ne zato što smatram da ću ja sad, ako pojedem nešto će mi se desiti, nego jednostavno ne želim sebi dozvoliti svoj izgled kako sam prije izgledala. Jer sam ja tek, kad sam krenula skidati kile, kad bi obukla nešto što mi je prije sam nosila, kad bi vidjela, ajme, nosim 6 brojeva manji broj, je to moguće? I kad vidiš da imaš bokove, da imaš kukove i sve ostalo, da nisi jednoličan, shvatiš da možeš prvo puno više garderobe obući, da možeš puno lakše naći garderobu, da nemaš više taj osjećaj, koliko god ja nisam doživjela da mene neko osuđuje, ipak je bilo pogleda prema meni usmjereni koji sam ja nisam doživljavala. A onda počneš primjećivati koliko puno više ljudi ti prilazi, koliko puno više ljudi dođe pa pohvalite. Tako neke stvari, naravno, to ti sve laska, to ti sve godi i onda trudiš se da što još više radiš na sebi. Tako da sve su to nekakvi bonusi, paralelno uz to što skineš kile, zadovoljstvo unutarnje tvog fizičkog izgleda. Kažem, šta god obučeš, naravno to drugačije izgleda nego kad sam ja imala skoro 110 kg. Dobro, i sada smo nekako obradili temu fizičkoj transformaciji, koja i dalje traje, ti zaista predivna si osoba i ja vjerujem da ćeš dostići to što ti želiš. Sve mi žene imamo taj neki perfekcionizam u sebi da dosegnemo ono što sam ja zacrtala. Ajmo sad onda prijeći malo na duhovnost. Iz tradicionalne si katoličke obitelji, je li tako? Tako je. Kod nas je, nedjeljom se ide na misu, ispovjedaš se za Božić i za Uskrs i kao trudiš se da budeš što bolji, da ne griješiš. Nekako, ja sam kao mala, išla sam na misu i uvijek sam išla na misu,
I ispovjedala sam se i stvarno nikad ne bih htjela nekome da se nešto loše desi, zapravo ono što ne želiš sebi ne želim ni drugome. I uvijek sam tako nekako živjela, ali nisam imala baš taj duh vjere i taj osjećaj da ja trebam do više Božje ljubavi u svom životu. I kako su se izdešavale tako neke situacije i kako sam se tad isto našla u Međugorju, kažem, shvatila sam da ja trebam puno više nego ono što ja dopuštam da Bog radi u mom životu. I onda sam gledala isto što mogu raditi na tom dijelu. Pa sam tako počela čitati, psalme, počela sam slušati neke propovjedi, neke podcaste. Počela sam čitati neke tekstove koji su mi za taj dan da me ispune, da taj dan promišljam o tome što sam pročitala. Počela sam više slušati duhovnu glazbu. Dešavalo je, kad mi se prvi puta desilo, sam se onak zapitala jesam to stvarno ja, kad mi se uzastopno jedan period, kad god bi sjela u auto, prva pjesma koja bi bila neka duhovna pjesma. I onako, jesam to stvarno ja, inače to u mene inače trešte muzika u auto, ali da to tako kreće moj dan. Krenula sam zahvaljivati dragom Bogu na onome što imam, a ne samo molim te Bože, želim to, nego hvala ti, imam tu osobu pored sebe, imam to, imam krov nad glavom, probudila sam se. Krenula sam, osim običnih molitvi, Oče naš, zdravo Marija, slava Otcu, neke svoje molitve, pričat s Bogom, molit više krunicu, sve nešto što je mene u tom trenutku ispunjavalo, a da nije prisilno ili nasilno, u smislu da se ja sad prisiljavam da ja, na primjer, molim krunicu. Nego ja osjećam da želim izmoliti krunicu ili imam potrebu da ju izmolim u takvim trenucima. I onda je to išlo, nije to sad odjednom, ja sam u jednom danu odlučila, pa sam ja to u jednom danu sve odradila. Sve je to išlo postepeno, ali Bog je točno znao gdje me vodi, kad me vodi, šta će dopustiti u mom životu, šta neće dopustiti, šta će izbaciti, šta će ubaciti, sve nekako njegova providnost je uvijek bila tu i on je uvijek bio uz mene. I u kojem god teškom trenutku je bilo, i to sam ja naravno shvatila nakon određenog perioda, koliko god je meni u nekim trenucima bilo teško i mislila sam da ja jednostavno ne mogu nastaviti svoj život, on je bio tu. On je bio prisutan. Samo sam ga ja trebala dopustiti i trebala sam ga slušati. A od tih nekih trenutaka i od neznanja jednostavno to ne napraviš. Ali eto, malo po malo, sad sam ovdje gdje jesam, puna radosti i Božje ljubavi. Trudim se stvarno da imam, da svaki dan i molim i da me ispunjava taj Duh Sveti i da me vodi. Jer život s Bogom je puno lakši nego kad se oslanjaš na čovjeka. Ne kažem da je to možda loše, ali stvari kao životnih problema jednostavno treba predati dragom Bogu i on će ti reći što trebaš napraviti, samo ga trebaš dobro slušati. Predivno si ovo sve rekla. Nažalost, u 3. mjesecu sam doživjela ponovno nekakve zdravstvene probleme. Između ostalog, doživjela sam, pala sam u nesvijest u WC-u gdje sam udarala glavu i završila sam u bolnici. Najveći problem je bio što ja nisam osjećala noge i to ih je jako mučilo u bolnici. Radila sam svakakve pretrage, ležala tamo i sjedila sam u hitnoj kirurškoj ambulanti i samo ovako gledam one ljude oko sebe i samo sam počela moliti. Počela sam moliti, suze su same išle, ja sam molila i rekla, Bože, ti znaš da sam ja ovdje, zašto se ujutro u 10? Tebi predajem, ti vodi, ti odluči šta će biti, kako će biti. I kad su me uveli unutra u salu, u tom periodu sam se našla sama, nikog od mojih roditelja, braća nije bio. I baš mi je bilo teško, kao da si prepuštena na sam sebi.
I onda čim su me napale takve misli, sam nastavila ponovno moliti. Ja sam cijelo vrijeme molila, plakala. I izašla sam nakon perioda iz bolnice, bila sam na bolovanju dosta. I u tom periodu sam ja, kako sam bila doma, nisam puno se smjela ni kretat, nisam smjela puno gledati, na primjer, niti televizor da bi iskoristila vrijeme sad. S obzirom da sam imala potres mozga, sve mi je smetalo i tako neke stvari. Molila sam puno, tako sam u tom periodu odlučila moliti devetnicu Svetom Josipu. Inače, kao devetnica Svetom Josipu se moli za supružnika, ali kako sam ja bila tad loše, ja sam odlučila to moliti za sebe. Iako možda podsvjesno sam ja molila i za supružnika, ali... Bog je velik, može jedno drugo može, želju. Da. Samo što ja nisam to kao prikazivala, ja sam rekla kao Bože, molim te da ja ozdravim. Ova je devetnica u čast tebi, a sve ostalo će doći. I ja sam izmolila tu devetnicu i nakon toga je došla mama moja do mene i ona je bila jako povrijeđena jer baš u tom trenutku kad sam ja bila sama u bolnici, nitko jednostavno od njih nije mogao biti uz mene i ona je osjećala jako bol, teškoću, da je ona mene kao svoje dijete ostavila i ona je jednostavno nije mogla preći sama sebi preko toga. I ona je rekla da ona moli kao za mene naravno, ali da ju ja oprostim i da li možemo zajedno moliti 13 utoraka Svetom Anti i postiti. I ona je molila smo, išli smo na misu i prošla tih 13 utoraka. Ja sam naravno njoj rekla da ja ne gledam to tako, da ja njoj nemam šta oprostiti, da je ona moja mama, uvijek će biti moja mama i da je ona uvijek radi ono što je najbolje za mene i tad je pokušavala napraviti najbolje za mene i to je jednostavno tako trebalo biti. Bog je to predvidio, on je to predvodio i on je znao da će ja biti dobro, koliko god je njoj kao roditelju bila teška jer je bila odvojena od mene i ona se sam bila rasplakala i jednostavno kako smo molili još više se povezale na toj nekoj duhovnoj strani. U međuvremenu je meni moja sestrična, ona je bila upućena u cijelu situaciju, jedina iz obitelji zapravo, koja je znala što se dešava. I ona je rekla, znam da nije trenutak, znam da ti je teško, ali znaš da postoji Antunovski hod, s obzirom da mu i moliš sada, jer bi htjela ići na Antunovski hod. Ja sam njoj tada rekla da želim, da ja već dugo želim ići na to, ali uvijek nekako ne bude neka prilika ili ja jednostavno nisam bila odvažna da odam na to i da ove godine šta god bilo da ću ja ići. Ja sam to naravno prenijela svojim roditeljima, moja mama nije bila oduševljena s time s obzirom da ja nisam mogla ni hodati, nisam ni radila jedan period ni to. Ali je rekla, ako ideš ti, ići ću i ja. I tako smo mi zapravo odlučili otići na Antunovski hod. I to je krenulo kao nas 2-3 da ide, na kraju nas je bila cijela hrpa, nas 15-ak. I mama nije bila da idem cijelim putem i nije meni pustila, ali sam išla od Dubrave na kraju i tako smo stajali u Dubravi, svi su se skupili koji su krenuli s Esovskih sela. Svi smo došli i tako smo stajali, nešto pričali. Ja sam tad pričala sa svojom sestričnom i ja sad neku ozbiljnu temu smo imali, ja sam njoj kao ozbiljno nešto govorila i ona se u jednom trenutku meni usred rečenice pukne smijati. Ja pa kako mi se sad smiješ, ja tebi ozbiljno govorim. I ona meni kaže, molim te pogledaj. Ja, šta da pogledam? I ona meni kaže, pa pored sebe, kao iza sebe. Ja pogledam iza sebe i iza sebe vidim dečka koji u ruksak stavlja hranu. I meni je to bilo toliko smiješna jedna situacija jer je on baš stavljao i svašta nešto što se dijelilo tamo. On je sve stavio sebi u torbu i ja sam se ovako nagnula, pogledala u tu torbu i kažem, dečko, da ti to neće biti malo. I tako smo on se nasmio, ustao se, počeli smo pričati, upoznali se i sada smo zajedno, to je trenutno moj partner, nadam se jednog dana i moj muž, osoba s kojom ću stvoriti obitelj, ali kažem, Bog će to sve posložiti, odrediti kako šta treba biti, uzdam se u njega, molim se njemu, predala sam to njemu, on zna šta i kako treba i eto,
To je zapravo cjelokupna situacija koja se izdešavala. Evo, puno ti se toga događalo, izdogađalo i u roku 3 godine nekako baš puno toga. Da, jel? je. Morala si se suočiti sa jako velikim životnim pitanjima. Istina. Je, bilo je teško. Ne mogu reći da je bilo lako. Bilo je teško jer kad god pokušavaš kao napraviti ne veliki korak, nego kao stepenicu iznad se podignuti, nešto je bilo tu što bi me kao poljuljalo ili pokušalo me srušiti, a onda bi ja ponovno kao mogu ja to, idemo, i gurala sam, nisam se dala. Baš si to odlično spomenuti, ja sam ti to htjela i pitati, kao mi svi pričamo o tim nekim velikim promjenama i onda je došlo to i onda sam ja napravila to i onda sam ja sada ovdje, jel? Ali mene zanimaju, jer znam da i sama to prolazim kad prolazim neke promjene, da nije sve tako, evo ja sam to i sve je bilo super, nego baš to što si rekla. Imam nekad tjedan dana, sam depresivna, ne želim se dići iz kreveta, nekad mi se uopće s nekim ne da na kavu, nekad mi se ne da, znači ni gledat, ni disat, nego jednostavno sam u nekom svom filmu zarobljena sa depresivnim mislima, iako proces traje, iako Bog liječi. Sad, kako izgledaju ti procesi i što bi, na koji način bi ohrabrila osobu koja trenutno prolazi kroz tu neku možda duhovnu pustinju svog blagoslova? Teško je. Lagala bih kad bi rekla da nije teško. Teško je, jer, kažem, koliko god se ti kao boriš, nešto dođe da te kao sruši. I onda se ti ponovno moraš boriti, ali samo sa molitvom. Ne mora to biti molitva, ja sam sad izmolila u danu 5 kronica. Može molitva biti Bože hvala ti. Može biti molitva Bože imam prekrasne roditelje, imam prekrasne prijatelje. Neka to bude dijalog sa Bogom. Reci mu kako si provela taj dan, što si radila, na čemu si zahvalna, jel smatraš da sve što si napravila u tom danu da je to nešto što je dobro, da li smatraš da ono što si i napravila jesi mogla napraviti još bolje na neki drugi način. Molitva, okružiti se stvarno ljudima koji su tu za tebe. To je tvoja obitelj i najuži krug tvojih prijatelja. Ja sam s toliko ljudi prije komunicirala, s toliko ljudi izlazila, a zapravo su mi ti ljudi stvorili samo rane. Ja sam period u 23. godini, 2023. kada prije nego što je krenuo moj proces izlječenja trenutnog, ja sam jako puno izlazila. Ja sam smatrala da je to za mene u tom periodu dobro. I ja sam svoje rane, najlakše mi je bilo u buku otići, jer ja onda to ne čujem. Ja ne čujem tu borbu koja se dešava unutar mene. I jednostavno ljudi ti stvore rane, oni koji nisu dobri za tebe u tom periodu, oni s kojima ti ne možeš funkcionirati. Netko ko je možda pesimista, ne može imati u svom životu puno takvih karakternih linija. Moraš imati ljudi koji će tebe pozitivnošću izvlačiti, povlačiti, gurat, reći možeš ti to, ajmo, upregni, digni se, nemoj ležati cijeli dan, otiđi prošetaj. Ne mora znači da svaki nožni trening mora biti ja ću sad dignuti 100 kila. Odeš, staviš slušalice. Koliko dana sam stavim slušalice, neki podcast, krug oko Jaruna. Jedan krug, drugi put 2 kruga. Pa kreneš možda trčat, pa rolaš, pa voziš bicikl. To su sve neke stvari koje u tom procesu liječenja. I kažem, teško, treba se natjerati. Trebaš naučiti nešto novo iz toga, trebaš se pronaći. Ali ljubavlju, molitvom, poštovanjem prvo prema samom sebi, onda i prema sebi bitnim ljudima, možeš se jako izgraditi i možeš postati puno bolja verzija sebe, puno bliži Bogu. Dopustiti mu da on uđe u tvoj život. Ako si na vrata pola odškrinuo, on će ući samo pola, moraš mu otvoriti cijela vrata. Ti moraš osjetiti njegovu prisutnost, a on djeluje unutar tebe. Moraš osjetiti taj mir. Moraš mu jednostavno predati te brige, tjeskobu. Kušnje će se uvijek dešavati. I uvijek ćeš imati kušnje u životu. Ali ako ti predaš to dragom Bogu, ako mu se zahvališ i zamoliš ga, Bog će djelovati. Možda ne u tom trenutku, ali priču te djelovat će.
Gabi, ovo si tako sve divno rekla. Ja sam, evo, mogla bi te slušati satima. Stvarno si, i mene si ohrabrila. Eto, drago mi je to Da, Gabriela, hvala ti na ovome. Hvala ti na ovom predivnom svjedočanstvu, svjedočanstvo vjere i života i onako, dokaz si da Bog ne mora doći uvijek u nekom gorućem grmu, nego nekoj jednostavnosti i nekim životnim situacijama koje si ti vidjela kao to je Bog i ja ću sad to prihvatiti. Evo, nadam se da će vam ovaj podcast biti na korist i da ćete ga poslati osobama koji su možda slično prošle ko Gabriela ili kojima treba ohrabrenja. Gabriela i može biti to ohrabrenje. Hvala ti, Marijeta, bilo mi je čast. Prvenstveno što si me pitala da snimamo podcast, a što smo sada ovdje. Hvala ti, ja ne znam što bi ti drugo rekla nego hvala, želim ti puno Božeg blagoslova na poslovnom putu, na ljubavnom putu, na obiteljskom putu, zdravlja i onog svega što si samo želiš. Hvala ti također. I ekipa, vidimo se. Vidimo se. Pozdrav.